زمان کردی زمانی مەیە. زمانی مە هەبوونا مەیە. گۆدانی رادیۆ ڕۆژاوا ئەم دەرباسی بەرنامەی پێنجشەمە زمانی کوردی بۆرە دەبن. گۆدارین رادیۆ ڕۆژاوا دەم باشم دەرباسی بەرنامەی پێنجشەمە زمانی کوردی دەبن. ئیرۆ پێنجشەمە زمانی کوردی بوو ئەڤ ڕۆژ ji beriya demekê de grûpek ji çalakvan û rewşenbîrên kund vê rojê bikartînin li ser Facebookê û tenê bi zimanên Kurdî dixwînin û dinivîsînin û hev agahdar dikin û hemû nivîsê xwe û postê xwe li ser Facebookê bi Kurdî belav dikin. Derbarî vê mijarê de îro dîsa mêvanekî me nûh heye ji bajarê ji Almanyayê Eynayet Dîko rojnamevan wek çavdêrekî li ser vê kampanya pênjşema zimanê Kurdî ye. Mamosta Eynayet dem baş. Dem baş birasat çava fermo. Mamosta Eynayet wek got nûçeya me bihîst wek got axaftinê me bihîst pênjşema zimanê Kurdî me wek radyoya Rojava guhdan dayî ye û wek demekê Kurd me jê re terxan kiriye texsîs kiriye ji roja pênjşemê got ev kesên nivîskariyan jî rojnamevan cihê xwe tê dibînin. Wek tu çavdêrê roja pênjşema zimanê Kurdî ye tu çawa vê kampanyayê dibîne? Bi xudê ev terxan te gotiye bi teanî ziman yekem se yek tişt gotina pêşiya ji derbêjim destê we sağ bin dengê we sağ bin û her tim sağ bin her insanek li çi deverê bê li Kurdistanê bê li dervê Kurdistanê bê ku divê beşdarî kampanyên wisa bibe beşdarî va govenda zimanî bibe bi rastî govendeke başê gengeşî têda çê dibe li gorî em dibînin jî yani roj ji rojê ev govend rengareng dibe baş dibe pêşter diçe û destê min bilind ji we re û gelekî spas ji bo we jî. Belê Heftiya Bûrî mêvanê me Zimannas Ezîz xemcivîn bû em li ser vê kampanyayê axivîn tu karê çi li ser vê kampanyayê ji me re biaxive? Gelekî spas serî se destexmîn dikim kekê ezî jî yanî kêm kasî nekirinê ji bo ziman ez dikarim bêjim yanî ji bo çi ev pênjşem hat hilbijartin yan jî ji bo çi bi taybet roja pênjşemê hat hilbijartin di rojên heftiyê de yanî belkî ew jî tesadüf bû gelek xort yanî di hundirê di behra Facebookê de me jevdûra dinivîsan lê çend xortên wisa çalak di warê ziman de helbisan nivîskar hebûn xwestin ku kampanyeke wisa li dar bixînin govendeke wisa bigirin dîlaneke ji reng û tîpên zimanê Kurdî bikin ku ev heyam û ev dan û standinên di hundirê vê behrahanî bîsînûr de dibe bi Kurdî bi hestên xwe em bi Kurdî biweşînin gotinên xwe bi Kurdî gotebêj bikin em hevdû binatin bêhtir ji çi curên herêmên Kurd û Kurdistanê em karin bi hevdûre bidin bistînin yanî ev dîlanahan ez bi rastî dibînim dîlan gelekî pîroz e û ev kampanya divê bê şert û qeyd jî însan beşdar bibe hemê kesên ji zimanê Kurdî hez dikin beşdar jî dibin bi sedan e-mail û post û komentar jî tên dibêjin em nikarin zimanê Kurdî binêsîne lê hestê me bi we re ye em jî beşdarî vê govendê dibin beşdarî pênjşema ziman dibin ez dibêjim bi rastî wek çawa tu keverekî bavê jê golekê avekê ku gelekî pêlvedan û dîlan û reng û tiştên di hundirê ziman de anîn der yani belkî gelek kesan guhdarî ziman nedikir bêtir bi zimanê erebî dinivîsandin yani Almanî, İngilîzî, Türkî, Farsî dinivîsandin lê bi vê hebûna vê rojê bi pêşxistina vê rojê em dibînin gelek ji warên din ji welatên me di perçeyên din ji welatê me beşdar dibin û ev govend xurt û baş dibe û bi taybet jî destpêkê bi çavekî nizm lê dinirîn digotin em zimanê Kurdî em giş roja nedinîzê lê ku gava wek tiştekî dibe prensîb ji bo zimanê Kurdî roja pênjşemê wek çawa însan me li cejn û eydan me cilê xuşik û bedew li xwe dikirin me digotin siba eyd û cejn e yani roja pênjşemê îştê xortên me nivîskarên me kesên heya amatör heya kesên bi ziman jî nizanin binêfsînin jî xwe amade û hazir dikin ji bo pîrozbahiya sibe roja pênjşema zimanê ka em ê çi bikin ka em ê çi postî binivîsînin di warên ziman de di warê helbestê de di warê nivîsandinê de
وارين بويرين كل ولاد دبن دحم وراندا زماني كردي از دبينم گنگشي دكه و پیش دادشه ما مستعینات وگو ام دبیزن گلک هواری مال سر فیسبوکی دبی کامی چه سوده جوی روپلا پنجشنبه زمانی کردی بکن اف پرس گلکی تی گنگ شکرن باش لقولي از تعقيب بكم لقولي از دبينم براين وسع تشيد بن دناف برا خورتين مي بهتر زمان حزة بهتر كتير دخازي دواري زمان دخو بواسيني فيري زماني كردي ببي جرامر زماني كردي نويساندنا وي مروج هبدورة سراس دك يعني قالك بند شوي نويسكاريه هنا انا دناف كردان دا قاوا ابدان وستاندن شيد بي زماني كي سراس شيد بي يك زماني شيد بي تيب شيد بن بليف كرنا تيبات شيد بي انسان بهتر هبدو ناس دكبي هنا زمان ابد بنجهك بوی درست کردن و سرراست کردن از زمانی که جبر کو گلگی سازی موری خسرین میش دواری یعنی سیاست دهن بدهان سالان از زمان می کردی جخور نکردن وقت هدف وقت مشروع وقت پروژه وقت آرمان جخور افتش نکردن دانین سر رفیقی دانین سر دبرک دور کوتا افتش براتي حياة رجائي قالك هاتي بريندار كرن از بيجم انا خورتين مي كومك اكو بيشمر زمان دايا برخوجي انا بوي واقع بوي هبونك رياليتي انا ايرو دحم مال بران ام دبينن يعني د انترنت ده مال بر انترنت ده حياة تلفزيون جي قالا ويد كن راديو امريكا استراليا قالك باش دار دبن انا وك وينجي وك الراديو وين اهتمامي انا دني ورونهيه دن سيرفي مساله ابا دليلك اكو بيش كتنا بيغوتني هي بيش كتنا زماني كردي هي قدر قيمتها زماني كردي هدي افديلان باش وخوش تبي ما مستعینات وگو تنزیکی کمیته آمدکاری پنجشنبه زمانی کردی سر فیسبوکی چه پلان وان دانینه لقولي از دبينم هدي اف بروجه پنجشنبه لنگي خدا دخيل سر زمينه كي خورتين مقابة بشدار دبن يعني شو قاس بينم جبركو اسيماني هي اسيماني نبيساندنا فيسبوك الدنيا يا كجيانك بحالي خويا ليكو قابا شو قاس خورت بشدار دبن اللي دبن خدي لبي بروجي عن الرنجين خدي كسكسور زد دبن خدي هنا وقت مقوتي قوتنين خد دلين خو قوتنين خوينا خو ورد قارين نسروبل از دبن سلميانك جبوي بيش روجي لوقت كاتشي هي چه چتنه از بخوب راسي اجي نزانم جبركو ام گش دخبات هين دسبيكي دنا ام گش خوازن كابي گووندا ويب كبا بچه هري جرينج كو ام الزمان يخو خدي دركبن جبركو تبدا بلان مي سياسي مياسي تنه اتني هري سراس وهري راستقين وهري بلند ام دخازن اف زمان دب زمانكي دنابرا مدى زمانكي فرمي ام بكرم بهدور دانوستان خو نامه خو گوتنين خو هبوكي خو متلوكي خو نبيساندن خو هلبسي خو گش بكردي بنويسينن وابا ايش از بجم سركفتنا هري بلنده جبوي ما جبوي جباكا ما جبوي روشن بيرن ما جبوي سازين روشن بيرانه جبوي حمكسين كدوار زمان دكارو خباتي خودك لي از بجم كوغابا يعني بهتر مرول لفي بروجي خدي دركبه يعني رونا هي بدي سر دوار التلفزيون دوار ميديا وراغهانن ومال برو تشتي وساندا از بجم هيدي يعني معكك بنجهك بستونك ستونين خباتين دوار چاند ويجو زمان وتشتي وساندا بله ما مستعینات دیکو وقت روزنامه‌وان وقت روزنامه‌وان و چاودری وی روپلا فیسبوکی تا چج پنجشنبه زمان کردی را آماده کردی بخو از بهتر يعني حياة في بيشمي من تشتين فولكلوري دواري زمان دا مدنوي ساندن مدينان دار قوتنين ونداي قوتنين لسرقشا قرتن قوتنين بردسكي مدينان قوتنين هريمكي جواري كردا غي بهتر مدنوي ساندن دواري دا بهتر يعني امبيجن جالي كوباني هن خورتين مدوستين ما جالي سريكاني جزيرة قامش لو حسكي آلين دين هن محركتي محود داكو ام زمانكي تبلهبي شي بكن زمانكي كو ام بكن
بهره چه ببن يعني دانو استاندن بناف زمان دا چه ببي او بزانه بن كو هفوكي مچنه او بزانه بن عاليه ما مثلا كرداغي مگلك هفوكو تشين وسا متلوكين كردي مدني بساندن بلكي عاليه ميدين نبي هستبون دبي وايد مخبات ذكر ل في بينشمهان ما هول دا كو خباتك جدا يعني جريك جدا از السروي بسكنم من لوگويك تشيكر جبوي ب لوگوي سركه لوگوي فرمي جبو بينشما روجا زمان او لوگوجي تايبت من رنگي كردي دا اني زمان رنگي كسكو سور زرد اني زمان از باور دكم لوگوري واتايا هنريجي او دجه باشيه دا باش ما مستعینایت پرسک داوی بریگو پروگرامی داوی ببه دو برکفت هفته مهی دستور عراقی زمان کردی کره زمان ددوانی فرمی العراقی لهمو پارزگه عراقی تچاو وین و چه دنرخینه بخدي وقت إنسانك كردي يعني ووقت إنسانك زمان حزي كردي أزدبينم لكدري برا المدغسكر برا الأمريكا برا الأستراليا برا الكيجان دبري بحياة بلقي لسوريا بري بريجيما سوريا تشتكي وسان هاد بر تلفزيوني وان نبيسان كوام دخل زمان كردي زاني هذا بالسنين يعني ورقم يعني العراقي بوي زمان كي فرمي أزبين دكدري قتي بك كردي تاني لتركيا بالكيجان دنيا به لقافقاسيا بتيبك كردي لرختي بك كردي ودين لرخ يكا دي كردي جوفندك جبو زماني كردي بقرن اوايا سركفتك جبو كردستاني از بيروز دكم لحم كردانجي قال شي كار بجبو زماني كردي تاني ام زماني خوندانا كان جبرك وقت يونسكو جي اني بو زمان بري بيد قد زماني كردي دبين ساليا بيدا كتي خطري يعني ممكن كو اف زماني محل وشا وندا بكشتك وسبب ليكو غابا ام خدي دركبن واف بريارجي بيروز دكم قربت شي وايد حياه دواري خوي نزم داجي خباتي خو بك از بجم دك هذه واتين استراتيجي بوي زماني كردي بله ما مستعینایت تشوج رادیو روشاور دبیشه جاليه ما خدي جاليه ما هو يعني جد شو كده برسات از سر بنشما زمان كردي بنشما زمان كردي از باور بكم اف ترجمه يك اف نينك روشا كو امبيرا دجينو دچن روشن بيرن نجي بهتر آلیانه دفکرن ایرو يعني قالك جمجي هنا اللي بين شما زمان نرن بجابكي سور ديدن نرن دبجن شما فلان خورتي فلان بيسكاري فلان هلبسواني فلان رومان بيسي از قوتن بدركتي افروجه بدركتي معنا خد بأز لدجيبم از باورناك ما دبجم قالك ام بجابكي فرح اللي مثلا بنرن جبركو ويجا وادب وهلبس وقوتن ونبيس وهنر ابايات تشتكي ولاتيه نتشتكي بارتيانيه ناكبي خدمتا شخصا اویا بهتر ام گووندا زمانی کردی دگرن و گووند وکیلی جبو هر کس بشدار به زمانی کردی نه من نه تینه کسی که اب زمانی داو باو قالو پیرن ما به هزاران سال جمره هیشتنه کاملی خودی درکفن و اویا جی امانت کد استیمده بله ما مستخبات رادیو روشاواش بو گهدانا پنجشنبه زمان کردی بدمک کرد چاود بینه از بيجم ويسر كفتي بإشارة جبركو عالي ميك روجاوي كردستان براستي خد وسيلة دواري الزمان ده يعني جخورتين مي بتوش كده بقى تروجا إيروز بلكي عمل ولاد بنرن اهتمامك زور دان الزمان ده حمو وران ده از روجك باش وان رد قازم وهي بيدكم زماني كردي بهين بهتر بيش كده بله سپاس شتر عنایت دیکو روزنامه‌وان و وقت چاودێرێکی لەسەر ڕووپەلا فێسبووک یا پێنجشەمە زمانی کوردی سپاس شترە گەلێک سپاس بۆ وەجهێر سپاس بله گۆدانن رادیۆ ڕۆژاوا سپاس جێبەجێکاری me ئەحمەد ڕێ تێکنیکی سپاس مامۆستا عنایت دیکۆرە ڕۆژنامەوان و وەک چاودێرێکی سەر ڕووپەلا فێسبووک یا پێنجشەمە زمانی کوردی ژ ئەڵمانیا بمەڕە بوو هەر بمینن خوشیێرە بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي
بيت فقيه كبرى خانيه زمان كردي بيت فقيه كبرى خانيه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه زمان كردي كوكب چيانه كبرى طيرانه زمان كردي كوكب چيانه كبرى طيرانه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه